Nĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu mathiko-inĩ ma mũnini wa gavana Raphael Kinyua, igongona rĩrĩa rĩrehire hamwe magavana, ambunge na maabitha angĩ thirikari-inĩ. Mũnini wa president Rigathi Gachagua ndũmĩrĩri-inĩ yake ya ũrũmwe augĩte kuona kaunti ya Lamu nĩ kaunti ĩrĩ na ndũrĩrĩ ngũrani, ũrũmwe wao noguo kĩhonia gĩa kũhukia itoi cia Al-Shabab iria itabanagia tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda. Hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya maana sana kwa sababu iko na nafasi kubwa sana katika uchumi wetu, hasa uchumi samawati. Hapa ndio tuko na the second port na tuko na a lot of resource katika bahari. Na hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tukipata amani hapa, na gavana na senator ni mshukuru kwa kuweka watu pamoja. Sisi zote ni wa Kenya, tuunganishe watu wetu. Unyitanĩri-inĩ na maabitha a thirikari nene, honge ingĩ cia ũgitĩri itemi rĩa gũthatia tharĩkĩra nĩ ũtũgĩirio. Rigathi akiuga kaunti ya Lamu ĩna ũtonga mũnene na makĩria ikĩro-inĩ cia ũgendi, na ũguo mĩtaratara makĩria ya ũgitĩri nĩ kũgathĩkwo. Hao maafisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Najua sasa kila kazi iko na mbinu yake, si ndio? The crimes in Lamu are complicated. You are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Ndio iko na utaalamu katika dunia nzima. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo ũteti wa kwagagio kwa mũnini wa president Rigathi Gachagua na makĩria kĩrĩma-inĩ nĩ weyumĩririe, ambunge arĩa mekũmũmagarĩtie Rigathi makiuga wona igeria rĩa kũmũhagũra rĩakinya mbunge rĩtikahĩtũka. The deputy president is not a deputy president by choice. He is a deputy president and he has to complete his term. So any program that they are bringing in, trying to undermine him, trying to show that he cannot work, hiyo story ni ajaba. Naibu rais aliyeketi hapa alipakwa mafuta kwa njia ya kuapishwa wakiwa na mheshimiwa rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Wale wanaleta impeachment motion, wewe dadangu Muthoni, nilisikia hiyo siku nyingine ni wewe ulikuwa unazurura na karatasi ukitafuta signature kupeleka Rigathi nyumbani. Wewe Muthama na kuangalia, wewe ni ndugu yangu. Tungetaka kujua kama nyinyi ndio mnataka kuimpeach Rigathi. Mtu anataka kupiga ndugu yake mkubwa, tunapeleka nyumbani mapema. Si ni kweli? Senator wa Murang'a Joe Nyoto augĩte Rigathi nĩ aigĩrĩirwo maũndũ maingĩ ma kũmũhaka ndoro, kwa mũhiano kũmũkuruhania na kwendekithia ũrũmwe wa gĩcigo kĩmwe, ũndũ ũrĩa augĩte ũtaũrĩtwo ũrĩa gũtarĩ. Muungano tunaotafuta wa Mlimani sio muungano wa kutenga Wakenya wengine. Lazima nyumba iungane, ndipo nyumba zote tena zije pamoja. Na hayo mambo ya one man one vote one shilling, huo ni mjadala ambao utakuwepo. Wale wanaosema one man one vote one shilling watakuja pale bungeni watoe maoni yao. Wale wanaosema 1 kilometer 1 shilling watakuja tujadiliane. Wale wanasema 1 cow 1 shilling, tutaungana sote tuzungumzie hayo. Atongoria a ndini onao makĩhoya ateti metheme kũrũgamaga kĩgongona-inĩ kũheana ciĩranĩro matarĩ na ũma na ikahinga. Viongozi wa kisiasa, jameni, ni washauri ya kwamba mnaposimama mbele yetu, jamani, mpende pia kuwa watu wa kuongea ukweli, kwa sababu cheche za maneno mnazozitoa kwa wananchi wanaposikia, wao huzichukua vile zilivyo. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.